Amen un amen. Amen и Halleluja. amen. Slava Jēzum. Слава Иисусу. Halleluja. Jā. Ja mēs neticēsim, ka viņš tas Если мы не ir, поверим в то, что это Он, vienīgais viņš, только Он, vienīgais viņš. только Он. Amen. Tāpēc nav cits iespējas, nav cita Поэтому нет iemesla, nav другой cita argumenta, возможности, нет других аргументов, kā Jēzus. только Иисус. Viņš ir mūsu dzīvība, Он наша viņš ir жизнь mūsu glābšana, и наше viņš ir спасение. dāvinājis visu mums. И Он даровал нам Jēzus всё. Kristus, Иисус dzīvā Dieva Христос. dēls, pasaules cerība, cilvēces glābšana. Nav Спасение neviens cits миру, vārds dots virs человечеству, нет zemes другого cilvēkiem, kurā имени viņiem būtu данного lemta на pestīšana, земле, kā в котором нам vienīgais есть Jēzus спасение, Kristus. как Iedomājieties, только nav Иисус cita vārda, Христос. kā Представь, нет Jēzus другого Kristus. имени, Halleluja! только Bet Иисус viņš ir Христос. glābējs, Потому viņš что ir Он dzīvs, Спаситель, viņš и ir tas, Он kas живой. dod dzīvību Он тот, šodien. кто дает Viņš ir жизнь tiešām сегодня. tas, Он kurš действительно atbrīvo тот, cilvēkus no кто grēkiem. освобождает Viņš ir людей от tiešām грехов. tas, kurš Он atbrīvo действительно cilvēkus тот, no кто nastām. освобождает Halleluja! от ноши. Ja tikai cilvēks nāk pie Jēzus, Если ja только viņš nāk pie viņa, человек amen, приходит к tāpēc, ka Иисусу, es nevaru, приходит к Нему, потому es что varu я не palīdzēt могу. pievest cilvēku. Я Mēs varam могу только palīdzēt помочь cilvēku, bet прийти nākt pie человеку. Jēzus, tas ir Но katra прийти individuāls к Иисусу darbs, tāpēc, ka это tu nāc индивидуальное pie дело viņa, каждого. viņš tev Потому dzird, что viņš ты tevi redz, приходишь viņš к Нему, lūkojas Он uz тебя tevi. видит, Halleluja! Он смотрит Viņš на тебя. mīl tevi, И Он amen. любит Viņš тебя. vēlas attiecības ar Он хочет tevi. отношений с Halleluja! тобой. Nav iespējams noslēpties невозможно aiz спрятаться kāda muguras attiecībā, ja за mēs runājam чьей-то par спиной. Jēzu Kristu, tāpēc, ka Если мы viņš говорим mīl об Иисусе tevi, Христе, потому viņš что vēlas Он любит attiecības ar тебя, tevi, Он viņš хочет vēlas būt отношений с tavs тобой, Dievs. Он хочет быть Halleluja! твоим Богом. Amen! Personīgajā dzīvē, arī draugu В dzīvē, личной жизни, arī в жизни personīgajā церкви dzīvē. и в личной Halleluja! жизни Viņš также. vēlas, lai tu būtu drosmīgs, Он желает, spēcīgs, чтобы ты piepildīts ar был viņu, сильным, piepildīts ar viņu дерзновенным, dzīvību, смелым, piepildīts ar viņu наполнен uzvaru. Его жизнью и Katru наполнен dienu. Его победой Katru каждый день. dienu. Каждый день. Katru dienu. Каждый день. Vai viegli vai smagi, vienalga. Легко или трудно, tu все esi ar viņu равно kopā. ты с Ним вместе. Halleluja! Amen! Viņš ir Amen. brīnišķīgs. Okay. Он чудесный. Šodien es vēlējos, И сегодня я хотел... paldies Tev, debes Tēvs, par Спасибо Tavu тебе, Отец žēlastību, Небесный, за Твою благодать, kad mēs varēsim šo te что мы можем все это izteikt. Es domāju, ka высказать. varēsim izteikt. Я думаю, что сможем. Un es gribēju runāt par Dāvidu šodien. И я хотел сегодня поговорить о Ne, Давиде. ne tādā veidā iepazīstināt jūs ar Не to, kas просто ir Dāvids. Ja? познакомить вас, Man liekas, кто такой visi Давид. zina, kas ir Я Dāvids, думаю, каждый из нас ķēniņš знает, кто Dāvids. такой царь Давид. Bet vienkārši padalīties ar Но поделиться с dažām вами domām, ko es некоторыми мыслями, lasot которые par я Dāvidu, kas man читая о uzrunāja. Давиде, что мне говорила. Jā, un tas ir tieši konkrēts stāsts par, И это ja jūs конкретно gribat, рассказ, tas būs если no вы хотите знать, это 1. Samuela 17. nodaļas. первое царств, Jā, 17. nodaļa. 17 глава. Un tur ir stāsts par И там рассказ Goliātu. о Голиафе. Visi lielākā daļa cilvēku zina šo stāstu. В основном все люди Tā kā знают этот рассказ. Mums būs vieglāk varbūt tās И нам будет, может быть, легче iet cauri visam tam. пройти через все это. Un lūk, šeit ir notikums. И тут Tātad есть stāsts ir par to, история. ka Рассказ о том, filistieši что филистимляне iet karā pret Izraēlu. пошли войной на Израиль. Karš sākās. Началась война. Nevisai patīkama lieta. Не очень приятная вещь. Sauls ir tā laika ķēniņš Саул, царь того времени, pār Izraēlu. над Израилем. Un ir sastapušies, es nezinu, kā viņi tur kādreiz karoja, bet viņi Я не знаю, sastapās. как они Filistiešu воевали nometne ir раньше, kara но nometne был un лагерь филистимлян и лагерь Izraēļa. Izraēla, jā. Un viņi kaut kādā tur atrodas tajās lokācijās un Они находятся каждый в своей gatavojas локации. karam. И Nezinu, готовятся kā viņi to воевать. uzpumpējās vai tur vai Я не ko знаю, tur. как они Kad ir tas brīdis, нагреваются, kad viņi saka, ejam, un когда они говорят, да, вперед. tu nerunā manim šitā, jā. Ты Es не говори со pasaukšu мной так. Saulu, jā, vai kaut Я ko, es сейчас nezinu, kā tur позову viņiem tas Саула. viss Я notiek. не знаю, Varbūt, как это всё protams, ka происходило. ķēniņš dod pavēles un tā tālāk, tā Конечно, tālāk. царь Bet дает fakts tāds, ka ir приказ karš. и так далее. Но была война. Un visi tagad grib karot И все un теперь ņemties, хотят un te воевать. pēkšņi iznāk šis Goliāts И priekšā. вдруг выходит Голиаф.
Nu, iespaidīgs vīrietis, jā, Такой мощный мужчина, vārdu tiešajā nozīmē, в iespaidīgs, прямом смысле слова, kas spēja iespaidot tevi который fiziski. может Jā. физически на тебя Un повлиять. viņš uzrunā Izraēlu. Uzrunā. Tas nav maigi sacīts. Uzrunā. И он говорил Израилю, так Viņš мягко izaicina Izraēlu. сказать Viņš saka, говорил. klausieties, Он вызывал, ko tam mēs кидал им te вызов. kausies tā kā baigā Un говорит, jēzga būs, vai ne? Viņš Сколько мы saka, тут будем говорить между lai собой? iznāk no jūsu puses viens, Пусть из вашей среды выйдет один, jebkurš, любой, любой. cīnāmies viens pret vienu. И будем сражаться один на Tā kā один. kādreiz godīgi mēs skolā kāvāmies, Как раньше мы честно дрались в школах. viens pret vienu, Один на один, līdz pirmajam asinim. до первой крови. Tagad tā nedara, laikam. Es nezinu. Сейчас, наверное, так Varbūt уже tagad не vispār nedrīkst делают. kauties, ja? Сейчас вообще нельзя драться. Bet kādreiz, labi, tagad jau var noteikt ar visādi, bet Сейчас ok, ne par to stāst. разное происходит, но Fakts, не ka об этом tāds, ka рассказ. Факт. viņš izaicina cilvēku. Viņš saka, Он nāciet, вызывал. un kas Выходите. notiek? И что Kas, произошло? kas notiek? Saprotiet, viņi izgāja uz karu. Понимаете, они вышли на войну. Viņi neizgāja smilškastē spēlēties. Они не пошли просто поиграть в песочнице. Viņi negāja uz pikniku kopā ar Они не šli filistiešiem. вместе с Zini, филистимлянами на filistiešiem пикник. pikniks ir ejam. Nē, Филистимлян viņi gāja пикник reāli uz пошли karu. вы. Viņi apzinājās, Нет, ko viņi они darīja. шли на войну. Они осознавали, что Viņi gāja они karot. делают. Они шли воевать. Okay? Un tagad pēkšņi Un atnāk теперь? šī situācija un Вот такая ситуация. 11. pantiņā, И в 17. nodaļā. 11 стихе, Tad pēc šiem vārdiem, ko Goliāts pateica, после слов Голиафа, un te ir sacīts, kad Sauls un viss Izraēls šos filistiešu vārdus dzirdēja, tad tie zaudēja drosmi un ļoti izbijās. Саул и все израильтяне пришли в смятение и сильно испугались. Ja? Un tu redzi to, ka И ты видишь, viss tas, ko viņi vizuāli redzēja, все, что они видели, vizuāli šo iespaidīgo vīrieti, вот этого мощного мужчину, viņa vārdus, его слова, kad viņi dzirdēja, когда to, они слышали viņi redzēja, это, они viņi видели, dzirdēja, они слышали. un Dievvvārds saka, ka viņi ļoti izbijās. И слово тут говорит, что они сильно испугались. Viņi izbijās par visu to. Испугались Ja? Zaudēja drosmi. и потеряли смелость. Tātad pirms tam bija drosme, Значит, до этого была смелость. bija kaut kāda apņemšanās. Jā, Было это «да». iesim iekarosim. Jā! Пойдем и завоюем. Kurā Да. brīdī viņi pazaudēja drosmi? И в какой момент они потеряли эту Kad viņi смелость? sāk skatīties uz tām Когда lietām, они kad начали viņi смотреть dzirdēja, ko viņš teica, kad И viņi pateica, слышать, kad что viņi было vizualizēja сказано. visas tās lietas, Они все это визуализировали. viņiem bija piedzīvojumi, pieņemsim, Например, у них было какое-то переживание ar kaimiņu Ješku lielo, ja, с kas tur каким-то bija, соседом arī большим. tikpat varbūt bišķi mazāks, bet, Может быть, немножко ниже этот сосед был, но bet tikpat varbūt stiprs. Un viņiem но, pazuda может быть, drosme. тоже сильный. И Viņi они izbijās. потеряли смелость и испугались. Un tajā laikā И в то время tieši tad именно Dāvidam тогда tēvs saka, aiziet pie отец brāļiem, Давида сказал, пойди к jo братьям, brāļi arī karo. потому что братья пошли на войну. Ja. Viņš aiziet, Un pašul aizvest ēst brāļiem, tur Prinos šefam iedot jedu kukulīti, ja, un i, vai kas kā tajā laikā Шефу tur bija еще jādara. дал что-то. Aiziet, viņš negāja viens, viņam tur kalpi bija līdzi, ja. Он не пошел один, у него были слуги. Un tad, kad Dāvids aizgāja uz turien, И когда Давид пошел туда, te ir rakstīts, тут написано, kad Dāvids uzdeva jautājumu. Давид спросил, Viņš ieraudzīja to supervīrieti, kad он tajā увидел laikā этого iznāca как раз Goliāts ārā. супермужчину, как выходит Голиаф. Iznāca Goliāts un sāk atkal to pašu. И Viņi jau bija Голиаф gatavojies karam начал jau. то же самое говорить. Они Jau уже tuliņ ies все vaļā, blīts, готовы viss на notiek. войну. Un te pēkšņi Уже Goliāts. всё. И И выходит Голиаф. Atkal to pašu sāk. И опять говорит. Paga, nu ko jūs te ņemās? Ну Viss. что вы тут? Davai, iznāk Давайте. viens īsais Пусть выйдет karš. один. Короткая Īsais война. karš. Короткая война. Maziņais. Маленькая. Maļiņkai vai nā, ja? Maziņais kariņš būs. Маленькая войнушка. Trimbalamba bum un viss. И Vai nu всё. jūs mūs vērk, vai mēs jums Или мы vērk, un вас, viss. Nav nekas tur. или... Jā, viss И все atrisinās. разрешится. Un, protams, ja tu skaties vizuāli, tev liekas, nu, nē,
И nevar кажется, mēs если uzveikt ты Goliātu. смотришь визуально, то ну нет, мы не победим Голиафа. Un viss Izraels ir diezgan nošļuts. И весь Израиль паник. Bet atnāk Dāvids. Но пришел Давид. Viņš dzird šo stāstu. Он знает эту ситуацию. Viņš saka, paga. И он говорит, подождите. Un tur vēl saka, tu redzēji to vīru. И там все говорят, о, ты Ķēniņš видел iedos этого baigi labās человека? lietas. Царь даст Meita pa sievu. и жену, дочь свою в жены этому Nodokļi человеку. nebūs jāmaksā. И не надо будет налоги платить Iedomājies, тому, brīvs кто no победит nodokļiem Голиафа. vispār. Var haltūrēt visu mūžu un nebaidīties. от налогов, халтури всю жизнь и не бойся. Tu vari iet strādāt, un tu Ты saki, можешь идти man работать nevajag maksāt. и говоришь, Kas а tad tu мне не tāds надо esi? платить. Nē, man А ты nevajag кто maksāt. такой? Ну, Es я не valsts плачу. priekšā esi tīrs, man ir atlaidis. Я перед государством чист, у меня скидка. Jā, un tā tālāk. И так далее. Un Dāvids šo izdzird, viņš saka, И Давид услышал это viņš prasa tiem vīriem, kas stūmā, viņš jau paga, ko и dabūs tas спросил vīrs, kas у to izdarīs. людей, кто был рядом. Un novērsīs apkaunojumu no Izraēla, tas 26. pantiņā. Это 26 стих. Jā. Кто он такой, этот необрезанный филистимлянин, чтобы бросать вызов войскам живого Jā, viņš Бога? saka, kas tad šitas filistietis tāds ir, šis Tu neapgraizītais, un takoj, ka bet viņš neapgrezami. uzdrošinās izaicināt Dievu kara pulkus. Чтобы бросать вызов войскам живого Un šeit Бога. mēs redzam nedaudz citādāku frāzi, nedaudz И тут citādāku мы domu. видим Nevis nedaudz другую citādāk, bet pilnīgi фразу, krass, другую kas мысль, atšķirās. и даже не немного, а она очень отличалась, эта мысль. Dāvids redzot šo te džeku, Давид, видя этого Голиафа, viņš nesaka, jā, он не сказал, о, jā, да, es nezinu, kurš var stāties pretī. да, я не знаю, кто ему может Tāpat laikā viņš противостоять. nemaz nebija armijā tajā В brīdī. то же самое время он даже не был в армии в то время. Viņš atnesa uzkodas brāļiem, jo brāļi bija karā. Принес закуску братьям, потому что братья воевали. Vai ne? Bet Dāvida iekšiena un Dāvida noskaņa bija pavisam no citādā. настроение Krasi atšķirās. Davida Un Dāvids сильно teica, kas viņš отличалось. tāds ir vispār? И он сказал, да кто он вообще такой? Pilnīgi citādāks domas, kas dzīvo šajā Совершенно cilvēkā. другая мысль, Pilnīgi которая pavisam живет cita внутри этого attieksme, kas человека, dzīvo другое šajā отношение, cilvēkā. которое Viss было внутри Izraels этого человека. baidās, Весь ieskaitot Израиль Saulu, испугался, ieskaitot и direktoru. Saul Viss тоже. baidās, Все viss ir neziņā, испугались, viss все ir в незнании, nospiests. все Viss domā, kas tagad подавлены. būs. И все думают, Atnāk что viens теперь džekiņš, будет. И viens приходит jauns один džekiņš, kas человек, nemaz молодой nav человек, sasniedzis armijas iesaukumu vecumu. Jā, который tādā даже ziņā. не Viņš был nav, призван viņš в войну mājās еще. aitiņus tur Он gana. дома пас овец. Aitas gana. Пас овец. Un šis saka, kas tad tas И filistietis он tāds ir? говорит, кто этот филистимлянин такой? Bet tās vienkārši to liekas, varbūt, tās ir tādas pārgalvīgas runas, И varbūt. тебе кажется, может, это просто такая Uverināja pārgalvīgas, kā tas ir pārgalvīgs? Tas ir, уверенная речь, смелая речь. jā, pārāk. Jā, pārāk, jā, ka viņš vienkārši runā, viņš Что он atnāk. просто так говорит. Apmēram, ziniet, ka tu zini, ka tev Например, nebūs jākaro tur, jā, Когда tu ты saki, знаешь, что тебе не надо kas tad tur воевать, ir? то ты говоришь, ну а что там такого? Tas ir tā, ka mēs strādājam, piemēram, firmā, Это atnāk как, objektā, например, jā, мы работаем в фирме, приходим на ir объект, darba devēji, viņi bieži И vien atnāk, viņi saka, работодатель говорит, kas te jums te palicis? Viņi ну а saka, что вам тут tas ir parasti осталось? frāze tāda. Это обычная фраза. Un tagad es pret to frāzi attiecos, kādreiz viņa man ļoti kaitināja tā frāze, tāpēc, я ka отношусь es saku, nē, спокойно к nekas jau этой daudz фразе, nav palicis, но iesākt un раньше pabeigt, jā. Viss эта vairāk фраза jau меня nekā nav. раздражала. Ну да, что там осталось, только начать и Bet закончить. no malas tev vienkārši skatu, А kas со tad tev стороны tur ir, кажется, jā? ну а что Ja тут tev nav такого, jādara. если тебе не надо это делать? Un varbūt liekas, ka Dāvids arī И может atnāk быть tāds pats кажется, что Давид вот такой и пришел. zaļš puika, avju Зеленый gans, парень. notašies, varbūt notīrīs tikko kā Pastūf. avju mēsls no sevīm, jā. Что только No очистился brūns plecs varbūt viņam, es nezinu, jā. от овечьей грязи. Un saka, И говорит, ko tu jūs te visu Ну а pārdzīvot? что вы тут переживаете? Tas nekas nav. Un šis Это же tagad ничто. vienam paprasa, И тут kas он tur у būs par одного to, ko спрашивает, dos? а Viņš что domā, дадут тому человеку, кто vajag labā победит? informācija, klausies, es to И он vēl varu думает, novākt un vēl dabūs Хорошая baigos bonus. информация. Viņš iet vēl vienam И paprasa. его, и Klausies, tā ir tā Голиафа patiesība, могу tā reāli tā ir. победить, и Viņš saka, бонусы jā. получить. Он еще идет спрашивать, Un- действительно так это будет? Да, да. Interesanti ir, ka tu lasi, И интересно, когда ты читаешь, kad viņa brālis что его брат, Eliāps, viņa vecākais Eliāps. brālis, viņš dzirdēja, ka старший viņš брат, sarunājas tiem cilvēkiem. Te tā услышал, rakstīts, ir, что tas ir Давид 28. pantiņā. разговаривает с Kad людьми, Eliāps, viņa vecākais brālis, 28. dzirdēja viņu stihiem. sarunājamies ar šiem vīriem. Ja?
Илья, Tad старший viņš брат iekaisa Давида, dusmās pret Dāvidu un sacīja: услышав, как тот говорит с людьми, Kādēļ разгневался tu на esi него и nācis спросил, šurp? зачем ты пришел Un kā сюда? ziņā vispār tu esi atstājis savus aitas, И на кого ты kas tev jādara, оставил kas tavs тех немногих pamatpienākums ir? овец в пустыне? Это твоя обязанность. Ko tu bāzi savu degunu tur, kur nevajag Что tev? ты Ko tu lien tur свой iekšā? нос суешь Kas tu туда, tāds esi vispār, ja? куда не надо? Да кто ты Kas tu вообще tāds такой? esi? Кто ты? Kas tu tāds esi? Кто ты? Tu taču esi vienkārši mazs puisītis. Ты же просто маленький mальчик. Tu taču esi vienkārši, nu maziņš kaut kāds, nenozīmīgs Кто там cilvēciņš. маленький, незначительный человек? Vai tad tu esi deputāts? Ты разве депутат? Vai tu esi miljonārs? Или ты миллионер? Vai tu esi ārsts? Или ты врач? Ja varbūt tev ir miljons? Может, у тебя есть миллион? Nu, ko tu te lecies? А что ты тут мира. выскакиваешь? Эй, Сиди ты с вами спокойно. там. Иди к своим овцам. Ja? Un tad tev vienmēr gribēs kāds nolikt pie И vietas. кто-то тебя всегда захочет поставить на место. Gribēs parādīt vietiņu, Кто-то захочет указать тебе на твое kur tev место. ir jābūt. Где тебе надо быть? Tāpēc viss tavu drosmi, viss Поэтому вся твоя tava смелость iekšpārliecība, и твоя внутренняя уверенность, viņa ir jābūt tavā iekšienē. она должна быть у тебя внутри. Nevis vienkārši tāpēc, ka kāds no ārpuses tu, kas ir, davai Не только ies, потому, что davai кто-то ies, тебе говорит, давай, davai пойдем, ejam, а давай, davai идем, ejam. давай, пошли. Nē, tai pārliecībai ir jābūt Эта tavā iekšienē. уверенность должна быть у тебя внутри. Tai pārliecībai ir jādzīvot Уверенность tevī. должна жить в тебе. Un pārliecība dzimst tevī. И уверенность рождается в Amen. тебе. Dievs vēlas, lai viņi И būtu Бог хочет, tevī. чтобы она была в тебе. Dievs ir dāvinājis tev šo Бог pārliecību. даровал тебе эту уверенность, Dievs ir dāvinājis, kā Bībele saka, Как mums ir Библия dāvināti fantastiski apsolījumi. что нам даны великие обетования. Amen. Mums viņi ir uzdāvināti. Нам они Tas nozīmē, ka подарены. viņi ir mūsēji. Это значит, что они Tas nozīmē, наши. ka viņi ir Это pieder значит, tev. что они принадлежат тебе. Lieto viņus. Используй их. Viņi ir jālieto. Tas ir Их mūsu надо mantojums. использовать. Это наше Tas наследие. ir tas mantojums, ko Это Kristus то mums ir наследие, которое uzdāvinājis. Христос даровал нам. Amen. Un skaties tālāk, labi, И par to посмотри lietas дальше. uzrādīšu labi. Un viņš saka, kā ziņā tu vispār esi atstājis savu mazo avju pulciņu? Ja? Ko tu te nāc pie И на lieliem кого puikām? ты оставил Viņiem pie тех savu немногих mazo овец esmu, в kas te пустыне? Что ты spēlējies te пришел ко tālāk. Ja? взрослым Kāpēc tur ir людям? kaut ko tādu? Иди, Tev vajag занимайся to? своими вещами. Тебе Vairāk это par citiem надо? vajag, vai ne? Больше Nē, всех paliec надо? pie maziņām Нет, lietiņām. оставайся со своими маленькими вещами. Un viņš saka, es labi pazīstu tavu pārgalvību. И он сказал еще, я знаю, как ты тщеславен. Ja, kad Dāvidam, acīm redzot, viņam Очевидно, у Давида viņš nebija было vienkārši nevis что-то tāds, ka viņš такое. iekara, bet viņš zināja savu pozīciju. Viņš Давид zināja, kas viņš знал ir. свою позицию, он знал, кто он. Kas ir tu sīkais? Ему говорят, ну, как дела, ты мелкий? Es neesmu sīkais. А он говорил, я не esmu мелкий, normāls. я Tas, нормальный. ka es esmu jauns, tas nenozīmē, ka То, es что esmu я sīks. молодой, это не значит, что я мелкий. Amen. Tev nav jāsprāgā pretī, bet tev Тебе не jāzina savu надо, pozīciju. Amen. Тебе надо знать свою позицию. Да, tev jāzina, Не kas tu надо esi. спорить. Тебе надо знать, кто ты. Tā kā es atceros, mūsu bērni, Я помню, как наши Diana, дети gan Denis, ziniet, atnāk no и skolas Диана и mājās. Дениса, когда Kas приходят ir? со школы домой Man и skolā спрашиваешь, tas cilvēks nosauc pa to в чем un дело? to. А меня в школе назвали так и так. Es saku, nu vai tad tu esi tas? И мы спрашиваем, ну разве ты такая? Vai tu esi tas? Ты разве такая? Нет. Es saku, nu tad tev ir jāzina, kas tu Но esi. тогда тебе надо знать, Tu кто ты. neesi tas. Что ты не такая. Un tu neesi ne tuvu tam. Ты даже не близко Un к tāpēc tu тому. nepieņem kaut kādas И svešas domas vai поэтому не svešas принимай cilvēku чужое idejas, ko viņš saka мнение, uz tevi. чужие Tu идеи zini pats, kas людей tu на esi. себя, потому что ты сама знаешь, Un tu кто ты. paliec pie tā, tu И nemainies ты to. остаешься с Apkārt var этим, ты runāt, не ko grib par меняешься. tevi. Вокруг Tu могут zini, kas говорить tu о esi. тебе что угодно, но ты знаешь, кто Un tava ты. pārliecība И iedod твоя tev Dievs. уверенность, Tava pārliecība iedod ее tev дает Dievvvārds. Бог Tava и pārliecība iedod Слово tev Svētais Божье. gars. Amen. И Varbūt Дух kādreiz Святой pasaulē tu дает esi эту bijis уверенность. nekas. Может Varbūt быть, в kādreiz мире pasaulē раньше tu esi ты был bijis никем. bradāts, sists un, Может быть, un ты был vienalga побиваем, zaimots vai kas tu esi. унижен, Bet tu vairs neesi tāds. но ты больше не такой. Amen. Tu neesi tāds. Ты Tu больше не garā такой. esi. Ты в духе. Mēs to pēc tam izlasīsim. Это мы потом почитаем. Bet garā Но в духе tu esi ar Dievu viens. ты един с Богом. Viens. Един.
Kāds ir Dievs, Какой tāds arī Бог, tu esi garā. такой и ты в духе. Es zinu, dvēselē te uzreiz Да, sāk šaudīties, кажется, domas iet tev. Душа сразу сомневается, появляются разные мысли. Как, где? To es neesmu izdomājis, to Bībele saka, ok? Но Bet mēs это не я izlasīsim to rakstiet придумал, pēc tam. это говорит Библия. Мы потом посмотрим это Labi. местописание. Tālāk viņš saka, И дальше он говорит, kur tad bija? Jā, так где мы 28. остановились? Viņš saka, es zinu tavu 28. pārgalvību, Я знаю, что ты тщеславен. viltīgumu, jo tu esi atnācis, lai skatītos, kā mēs te karojam. Ты пришел только для того, чтобы посмотреть на битву. Tik stāvoli, Стоит и tagad futbola смотрит, mačs, tagad как futbols tagad iet pa gaisu, jā, visi, Как на футбольном мяче. И все стоят и говорят, Аргентина, Tur, ko es nezinu, pa ko tu- Аргентина, или за kas что tev ir, jā. еще болеют. Bet, es zinu, ko tu gribi darīt. Я Ko знаю, tu gribi что ты darīt? хочешь Es gribu делать. paskatīties maču vienkārši. Ты хочешь прийти просто и Kurš посмотреть uzvarēs, man на interesē, битву, jā. кто победит, интересно. Bet Dāvida iekšienē bija pavisam savādāk. Но внутренность Давида была совсем другой. Viņš zināja, kas viņš ir. Он знал, кто он. Un mēs paskatīsimies, pēc tam mēs И мы paskatīsimies par to, попозже посмотрим еще no об этом. kurienes tas Dāvidam dzīv iekšā, kas tās bija Откуда pa это lietām, kas было viņam to внутри dzemdēja. Давида? Es pātrināšos. Я чуть-чуть ускорюсь. Un tagad, saprotiet, ziniet, tā, ka Понимаете? Ventspilī baumas izplatās ātri. Ja? Как в Вентспилсе, слухи распространяются очень быстро. Mūsu fabrikā vispār bija viens У kaut нас на фабрике вообще было izdomā так. kaut ko. Кто-то один Būs что-то tā un tā придумал, priekšniecība kaut ko будет to. так и так. Viss jau ir zināms. И Priekšniecība, kur jūs все vispār уже kaut об ko этом tādu знают. ņēmāt, es nesaprotu. И начальство Un говорит, saprotiet, tas liekas, откуда ka вы вообще cilvēki tā взяли baumo такое? vienkārši А savā люди starpā. просто сплетничают между собой. Izdomā lietas. Nu, un šeit tas pats Придумывают stāsts. вещи. Dāvids И tur здесь то aizgāja же pie самое. viena. Kas Давид būs, kad пошел es к ķēnišu, одному. kad, pieņemsim, es iedos pa muti tam. А что царь даст, Šis если baigais я дам Paskatās uz Гляфу? aiziet pie Pamoķi. viena Dāvids, iedomājies aiziet vēl pie viena, viņš aiziet. Он пошел к другому Klausies, еще. tā ir patiesība, tu nezini, taču viņš Послушай, iedos tos это meitu pa правда, sievu un to, что он ja даст iedos pa muti свою tam дочь Goliātam. в жены. Un paņems, nu, jā, tā Да, ir. да, да. Vēl pie viena aiziet, vēl Пошел pie viena еще aiziet. к одному, Kamēr еще visi к tie одному. cilvēki saka, tu dzirdēji, ka tas sīkais staiga apkārt? Пока Ievāc уже не informāciju, ka viņš сказали, ir что gatavs этот klopēties ar šito te. мелкий ходит и Iba, собирает jā, viņš ir gatavs информацию klopēt. Nu jā, viņš и grib готов tikai уже klopēties ar идти viņu. драться. Ух ты, Да, viņš он var уже to izdarīt. готов. Es А taču он nezinu, bet может viņš ir это gatavs. сделать? Я не знаю. Iet runā baigās lietas, baigās Он идет drosminieks и te uzradies, jā. рассказывает Maziņš всякое, tāds, bet, смелый такой, baigi маленький. tāds inčīgs džeks, jā. Такой интересный Viens runā парень. otrs, kamēr Один, šī ziņa aiziet другой. pie Saula. Пока эта новость не дошла до Саула. Sauls saka, pag, ko? И Jā, Saul Dāvids. говорит, Sauls что? zināja Dāvidu, pat cik Dāvids, cik Но es saprotu, Саул spēlēja viņam jau знал tajā Давида, laikā. потому Jā. что Давид играл ему на арфе в то время. Nu, Sauls. Interesanti ir, kad Интересно, visi, kas lūkojas uz Dāvidu, что visi, ka все, viņu кто gribēja смотрели vienkārši на atrunāt un Давида, aiziet prom no все tās хотели vietas. его отговорить и убрать его с того места. Tā bija reāla ticības pārbaude. Это была настоящая проверка веры. Tā bija pārbaude Это to. была проверка того, Ziniet, mums ir vienmēr, знаете, как у нас ko внутри. tu redzi savā iekšienē. Что ты Tu esi kaut видишь ko внутри ieraudzījis, себя? kaut ko Ты что-то fantastisku, увидел, что-то прекрасное, garīgu. что-то духовное. Bet, ziniet, garīgās lietas, Но вы знаете, viņas духовные vienmēr ir вещи, pretrunā ar miesīgām они lietām. всегда идут в противоречие с плотскими вещами. Viņas neiet kopā, ne tā, ka viņas neiet Не kopā, то, что они не viņas идут atšķirās вместе, viena no но otras. они Un, ja tu sāc отличаются runāt par друг от garīgām друга. lietām, И если ты начинаешь говорить о духовных tad вещах, miesīgi tendēti cilvēki, viņi pateiks, тогда мирские люди, плотские люди скажут: tas jau bija sapīpējies kaut ko. Ja? Nu, он накурился чего-то. Viņš runā pilnīgi aplams lietas. он Ja? говорит странные вещи. Tā kā es fabrikā es pateicu, Как я на фабрике сказал, kad es dzīvošu līdz 120 gadiem. что es я saku буду viņiem. жить до 120 лет. Un viņi, И они, es vienam pateicu, viņi я teica, es teicu, одному сказал, es nezinu, Я говорю, я Dievs не piedāvā знаю. 120 gadus, Бог viņš saka, предлагает 120 лет, es ņemu to и debesu я tēvs это labi. беру. Ja tu esi to Хорошо, Отец apsolījis, Небесный, kāpēc nē, если kungs? ты Es это pieņemu to пообещал, то tavā почему бы žēlastība, нет? ka tas ir Я tavs принимаю spēks. это. Ko es varu izdarīt? Tu jau to piedāvā, ne jau Ты es. это предлагаешь, а не Ja я. tev piedāvā, tu ņem to, vai ne? Tu Если ņem to, тебе saka, что-то ok, debes предлагают, tēvs, то ты берешь. paldies Хорошо, tev. Отец Небесный, спасибо тебе. Paldies tev.
Halleluja. Halleluja. Vispār jebkurā gadījumā Dievs В любом vēlas, случае, lai Бог желает, чтобы lai мы, mūsu dzīves чтобы в нашей жизни būtu tā, vat, ka tu dzīvo savu было так. dzīvi. Ты Un tu живешь saki, свою жизнь и говоришь: halleluja. «О, аллилуйя, Ir forši padzīvots. хорошо прожил жизнь, Var arī iet uz debesīm. можно идти на небеса». Ka tu esi piepildījis savu Что dienu skaitu, ka ты tu esi ne наполнил tas, ka, свои kungs, лета. tu Они gribēsi, так: ka tu ņemsi man Господь, когда ты mājās, un tā tālāk, захочешь, tā ты tālāk. возьмешь меня домой. Ziniet, ir daudz apsolījumu Bībelē, kas Вы знаете, pagarina есть tavu много mūžu. обетований в Библии, которые продлевают твою жизнь. Amen. Tā ka tās lietas nav atkarīgas no Dieva. И эти вещи не зависят от Бога. Ka tu vari teikt, ka tas Чтобы ты kungs man сказал: ņems когда mājās. Бог заберет Kāpēc tad меня viņš teica домой? 120 gadu? А почему он сказал до 120? Un uzreiz tev sākas, И сразу Sandi, начинается: ну, Сандес, Sančuki. ну, Ak, tu Санчики, mazais muļķīti. ах ты маленький Ak, tu дурачок, naivais bumbulīti. ах ты наивный. Neko tu ņemies. Ну что ты тут Paskaties возишься? statistiku. Посмотри статистику. Apskaties. Посмотри, Lūkojies ciešāk взгляни statistikā. на эту статистику. Vairāk. Больше, Vēl vairāk. еще больше, Vēl vairāk. еще больше. Nu, saprat? Ну, Jā, понял? sapratu. Да, я Es понял. sapratu, es Да, sapratu. Ko tu понял. saprati? А что ты Tu понял? saprati, ka tu pieņēmi Ты miesīgo понял, что ты realitāti, принимаешь плотскую nevis реальность, garīgo realitāti. а не духовную реальность. Un kāds vienmēr gribēs, lai tu И кто-то всегда pieņem захочет, šīs чтобы lietas, ты принял эти lai tu вещи, sāc dziedāt чтобы ты kopā ar начал viņiem. петь вместе с ними. Vienmēr miesīgais Всегда. stāvēs pretī garīgajam. Плотское будет противостоять Amen. духовному. Un jā, un tad viņi tur Да. savā starpā, dzirdēji! Они там между собой: эй, Vai, вы ka mums te слушали? viens? У Un viņi нас sāk тут smieties один. par tevi. И они начинают смеяться над тобой. Es saku, jā, А я kas говорю: ir? да, а что? Kas ir? Es vienkārši, что? Ko? А что? Nu, viņš taču Dievs to piedāvā. Nu, kas ir? Бог Ko же tu man это vari izdarīt? предложил. Nu, А что ты мне сделаешь? ka es dzīvošu 120 gadu. Ko tu man vari Если я izdarīt? буду Nu, 120 nu, лет dzīvo жить, savus 60, Ну, 70. живи Es свои taču tev neaizliedzu. Nu, 60-70, я же тебе не запрещаю. klepo, mocies, nu dari. Кашляй, мучайся, Tā ir tava делай. izvēle. Это твой выбор. Amen. Nu, jā. Да? Tad cilvēkiem parasti domā, nu, tā jau redzēs, kā tur И тогда būs, люди un, jā. говорят: ну тогда посмотрим, как будет. Nu, tad jau redzēs, jā. Тогда посмотрим. Vai ne? Bet ziniet, šīs stāsts vienmēr ir. Но знаете, этот рассказ всегда будет. Es atceros, kāds cilvēks tur runāja, viņš Я liecināja, ka помню, viņš как strīdās ar один savu sievu vienmēr. человек говорил, что он всегда ругался со своей женой. Un mēs ar Kristīnu bijām tad precējušies kaut kādas И мы с 5 Кристиной gadus тогда laikam. были женаты где-то 5 лет. Un es saku, es viņam kaut ko liecināju, И runāju я par ему to, ka nu, tas что-то nav pareizi. свидетельствовал, говорил, Kaut что ko mēs это tur так iesākām tā kā runāt, неправильно. ka Что-то мы man начали tā nav, un es говорить, domāju, что ka у tas меня nav pareizi такого нету, я šķirties un tā считаю, что tālāk. это неправильно разводиться. Un viņš И он saka, сказал: nu, cik tad tu precējies? ну сколько ты женат? Es saku, nu 5 gadi. Я Viņš говорю: saka, ну 5 лет, gadi. ну 5 лет. 5 gadi. 5 Tāda лет. pēc 5 gadiem tik sāksies. Jā. Через 5 лет только тогда Un начнется ar все. šādu veidu domām es saskuros И visu savu mūžu. С такой информацией я соприкасаюсь всю свою жизнь. Jo vienmēr atrodas kaut kāda Потому tāda, что kas ir izgājuši cauri uguni Всегда un найдется ūdeni. Viņi ir tādi кто-то, krūtāki кто vienmēr. прошел Viņi saka- все эти viņi saka, годы, они "No, такие крутые ko и tad tu говорят: tur? "Ну, Ko что tad tu ты tur?" там? Starp citu, mums šogad, cik mums būs šogad? Сколько у нас в этом году будет? 30? 30? 30, jā? 30 gadu mums šogad 30 būs лет kopā. в этом году мы вместе. 30. 30. Vai ne? Apaļš skaitlis. Jubilālijum. Юбилей, крупная дата. Jā, 30. Да, 30. Tā kā viena diena. Как один день. Rītīgi. Jā. Halleluja. Действительно, аллилуйя. Slavu Dievam. Слава Богу. Un slavu Dievam. И слава Un Богу. viņš ir tas, kas ir bijis mūsu trešā aukla. Он тот, кто был нашей третьей ниткой. Viņš ir tas, kas turēja mūsu kopā. Он тот, кто нас Un держит tur vēl līdz šim вместе brīdim. до сих пор. Viņu neviens nevar pāraut. И его никто не может разорвать. Ja kaut kāda viena var būt švakāks diedzīšs, Если одна нитка не такая крепкая, tad Dievu neviens nevar pāraut. то Бога никто не разорвет. Halleluja. Paldies viņam par to. Paldies viņam Спасибо par ему за visiem это. žēlastību, ko viņš ir Спасибо ему darījis. за всю его благодать, mūsu которую он dzīvēs. сделал в нашей Un жизни. jūsu dzīvēs И arī. в вашей жизни Amen. тоже. Viņš turpina darīt И šīs он lietas. продолжает Viņš делать dara эти šīs вещи. Он lietas. делает это. Halleluja. Dievs ir brīnišķīgs un Бог spēcīgs чудесный un и varens, сильный, lai и darītu lietas великий, mūsu dzīvēs. чтобы Lūk, делать вещи в Dāvids. нашей жизни. Ejam pie Итак, Dāvida Давид. atpakaļ.
Возвращаемся к Tātad. Давиду. Sauls Саул satiekās ar, tas ir 32. pantiņā. это 32 стих. Un Dāvids sacīja Saulam, Давид сказал Саулу. viņš aizgāja pie Saula un saka Saulam, viņš saka, Он пошел к Саулу и сказал: es tev saku tā, я говорю lai так, neviena vīra drosme nesaplok viņa dēļ. не Šī падайте духом из-за этого Pasaka филистимлянина. cilvēkiem, Скажи это людям. nelaiž botās iekšā, ja? Pasaka Скажи cilvēkiem, людям, lai nevienam drosme nenoplok. чтобы никто не Nemaz падал nedomā духом. raustīties, ja? Даже не рыпайтесь. Palieciet drosmīgi, Оставайтесь смелыми. lai neviena cilvēka, iedomājieties, viņš saka, viņš Saulam, ķēniņam, viņš это saka, говорит lai царю neviena Saulu. cilvēka drosme, Не šī падайте apstākļa духом. dēļ, šī Из-за этого iemesla dēļ, обстоятельства, šīs по этой situācijas причине, dēļ, из-за lai этой neviena cilvēka ситуации, drosme nesaplok. пусть никто не падает духом. Amen. Lai nekas, Нет, нет. Nepieņemiet Нет, bailes, не принимайте nepieņemiet šīs страх, šaubas, не принимайте nepieņemiet to. сомнения, не принимайте. Nē, Нет. Dāvids konkrēti saka, nē, И Давид конкретно говорит: neviens lai нет, nebaidās. пусть никто не боится. Kaut gan visi jau bija pieņēmuši bailes, Хотя viņš saka, все уже nē, приняли этот страх, он говорит: es нет. stāvu pretī tam, Я nē, противостою и говорю: нет. jā, bet tu, nē, Да, но нет. jā, bet kā tu Да, nesaproti, но как ты не nē, понимаешь? nē. Нет, нет. Lai neviena cilvēka, lai neviena vīra drosme Пусть nesaprot. никто не падает духом. Kādēļ? Viņa Из-за dēļ. чего? Vot Viņa Из-за dēļ. этого. Tā, kas tur stāv, Из-за того, кто там стоит, tā kā liels kalns. как большая гора. Es paskatos viņu, Я посмотрю, viss nodreb iekšā. и все внутри сотрясается. Kas saka, sirds papēžos Как iekrīt. Jā. говорит, сердце в пятки ушло. Tev, kad tu iedomājies par to Когда ты situāciju. представил эту ситуацию, Tev ir tādas situācijas, у par тебя ko tu бывают iedomājies. такие un viņi ситуации, о te- которых ты думаешь, и тебе так, Ir tādas situācijas. бывают такие ситуации. Amen. Bībele saka, nesiet И visu Библия tā kunga говорит: priekšā. приносите все перед Богом, Visu savu zūdīšanos. все свои Jo заботы, viņš gādā par потому mums. что Он заботится о нас. Viņš gādā par mums, Bībele Он saka. Amen. заботится Un lūk, о нас, так говорит viņš saka, lai Библия. neviena drosme nesaplok viņa dēļ. И Давид сказал: не падайте духом из-за этого Tavs kalps филистимлянина. noies un cīnīsies ar šo filistiešu. Твой слуга пойдет и сразится с ним. Fenomenāli vārdi, Феноменальные слова, fantastiski vārdi. фантастичные слова. Es aiziešu un izdarīšu. Я to. пойду и Es сделаю aiziešu это. un Я izdarīšu пойду to. и Nebaidieties. сделаю. Не Es бойтесь. aiziešu un uzvarēšu viņu. Я пойду и одержу победу. Un Sauls saka Dāvidam. И Саул ответил. Viņš apskatās uz Dāvidu Он Saulu. посмотрел на Давида. Viņš skaisti runā. Ну, красиво говоришь. Brīnišķīgi vārdi. Прекрасные слова. Spēcīgi, iedvesmojoši runa. Такая вдохновляющая речь. Nu jā, runāt jau viņš māk. Ну да, говорить-то он умеет. Iemācījies Naučился. avīm sludināt, jā. Проповедовал овцам. Iemācījies tur kaut ko. Научился. Zirni nedara pāri ērglītim, vai kas, kā tu nezini, kā viņš sauc tās aitas. Горошинка, не обижай орленка. Или как назвали этих овец. Lūk, jā. Bet Sauls paskatās uz Dāvidu, Но Саул посмотрел на Давида, paskatās uz viņu, посмотрел на uz него, uz lielo на puisi, этого великана, paskatās uz Dāvidu, viņš tā Посмотрел paskatās на uz Давида. to Goliātu, посмотрел на paskatās uz Голиафа, Dāvidu, посмотрел на Давида, paskatās uz to. на Голиафа, на Давида. Viņš saka, И сказал: klausies, Dāvid, послушай, Давид, klausies. послушай. Es biju karā, Я бывал на войне, es esmu karojis, es zinu, kā я tas ir. сражался, я знаю, как это. Ka švilpa zobens gar ausīm. Когда меч свистит мимо уха. Jā. Viņš tas klausies, viņš teica, tu И он говорит: ты nevari stāties pretī tam filistietim. не можешь выйти против этого филистимлянина. Dāvida līderis saka viņam tā. И лидер Давида ему так говорит: Nē, нет, nebūs labi, viņš teica. не получится. Tu nevari viņam stāties pretī. Ты не можешь с ним сразиться. Nebūs labi.
не Tu получится. nevarēsi viņu uzveikt. Ты не сможешь его победить. Es redzu, kāds tu ir knapsierīšs, un es redzu, kāds viņš ir Я stiprs. вижу, какой ты, и я вижу, какой он. Un, jā, viņš tieši tā saka, viņš saka, jo tu vēl esi zēns. И так он и сказал, ты всего лишь мальчик. Maļķik. Мальчик. Noslauk pieniņu. Te, kur Выtри tev молоко. Kaut kas balts te ir. С губ. Посмотри, еще белое Māmas осталось. pieniņš vēl tev ir, vai? Еще мамино молоко не обсохло. Pieniņš garšo tev, jā? Еще нравится молочко? Nē, jogurts. Нет, Okei. йогурт. Ну Jogurtiņš garšo хорошо. tev, jā? Йогуртик нравится. Nu, ko tad tu Nu, что же maziņais? tu, tu Ej, ar reitiņām маленький. spēlējies Иди tālāk, vai ne? играйся с Viņš овечками saka, tu nevari, дальше. viņš saka, tu esi Он zēns, говорит, ты лишь мальчик, bet но viņš, atkal viņš, viņš pat on. nesauc viņu vārdā, bet viņš, on. tas tur, ja? этот там, Bet viņš ir karavīrs no savām jaunības dienām, он воин с юных лет, profesionāls, профессионал, trenēts, тренированный, nāves mašīna, просто машина смерти, ritīgi radīts tam, созданный для того, lai galinātu nost, чтобы убивать, lai ievest bailes, lai чтобы внушать vienkārši страх. speciālists Специалист un zēns, и мальчик. vai ne? Не так ли? Interesanta situācija. Интересная Un ситуация. ko atbild Dāvids? И что ответил Давид? Viņš apliecina savu ticību. Он исповедует свою Viņš runā par веру. to, Он говорит о том, kas dzīvo viņa iekšienē. что живет внутри него. Viņš runā par to Он говорит sapratni о том un понятии, tām domām, о тех мыслях, kas dzīvo viņa которые iekšienē. живут внутри него. Viņš nebļauj, viņš Он neārdās, не viņš кричит, nepsiho. не психует. Viņš ir pieņēmis garīgu patiesību. Он принял Viņš духовную dalās ar истину. garīgu patiesību Он делится духовной истиной un runā Saulam. и говорит Саулу. Un mēs zinām, ko viņš runā par. И Jā. мы знаем, что он говорит ему. Viņš saka, es biju pie savu tēva avju gans. Он говорит, твой слуга пас отцовских овец. Kad nāca lauva vai lācis, И когда бывало лев или šodien neviens медведь no otras nav приходил, Izrēlā. Jā. Tā сегодня kā в brauciet Израиле droši, jā. нет ни одного, ни другого, едьте смело. Zato Latvijā ir lāči. Зато в Латвии есть Bet labi. медведи. Un viņš teica, kad aiznes kādu no avīm prom, viņš teica, es devos vajāt viņu. И Un уносил nogalināja viņu. из отары овцу, и я гнался за ним. Bet laupījumu es izglābu no viņa Разил rīklas. его и спасал овцу из его Un kad lauva пасти. cēlās, viņš sagrābēs krēpēm, sita un nosita to. И если он бросался на меня, я хватал его за шерсть, разил и убивал. Viņš teica, gan lauva, gan lāci, tavs И kalps льва, ir и nositis. медведя твой слуга убивал. Un viņš saka, un šis И он говорит, neapgraizītais этот filistietis необрезанный филистимлянин būs kā viens no tiem. уподобится им. Un viņš dod argumentu, И он jo говорит аргумент, viņš потому ir что он dzīvā Dieva karapulka izaicinājis. бросил вызов войскам живого Бога. Amen. Jūs redzat to, Amen. ka Dāvida Вы видите, paļāvība, что упование Dāvida paļāvība Давида, vispār упование nekādā Давида sakarā nebija uz viņa spēku, никаким uz viņa образом spējām, не было uz направлено viņa на его īpašībām, способности, uz viņa labiem его darbiem, силы, на uz его viņa добрые muskuļiem, дела, на его uz to, ko мускулы, viņš ir izdarījis. на то, что Visus, он ko viņš сделал. paļāvās, bija Всё, на tas, что ka он viņš полагался, atradās это derībā было ar то, что он Dievu. был в завете с Богом. Un tāpēc, ka И Dievs поэтому, ir ar mums, потому tāpēc, ka что Бог nevis с tāpēc, ka нами. mēs esam tādi krūtie džeki, Не tāpēc потому, Dievs что ir ar мы mums. такие крутые ребята, и поэтому Бог с нами. Nē, Нет, Dievs ir derībā ar savu нет, tautu. Бог в завете со своим Dievs ir народом. apsolījis būt, Бог mēs esam пообещал derībā. быть. Мы в завете. Un Dāvids runā šīs lietas. И Давид говорит эти вещи. Viņš nevar uzvarēt. Он не может победить. Viņš ir nostājies pret kaut ko citu. Он Pret kaut встал ko. против чего-то такого. Viens cilvēks Один человек runā lietas Говорит. par derību. вещи о завете, Pārējā Izraēla а остальной bija gatava Израиль padoties. готов сдаться. Viens cilvēks Один человек atnāk un runā par derību ar приходит Dievu. и говорит о Piemin завете Dievu. с Богом, Piemin вспоминает Бога. savus vecās uzvaras. Он вспоминает свои прежние победы. Amen. Kad mēs lūkamies savu Bībeli, mūs aicina, starp И citu, Библия, to, между прочим, нас lai mēs призывает к pieminētu этому, to, чтобы мы вспоминали, kāda mēs kādreiz esam bijuši, какими мы kur были mēs esam раньше, bijuši. где мы были Bībele mūs раньше. aicina И Библия atcerēties, to, говорит, kāda mēs чтобы мы esam bijuši, вспоминали, ka mēs esam bijuši где мы bez были, Dieva. что мы были без Бога. Amen. Vēl Dievvvārds mums psalmā, И ziniet, еще psalmu, teica to, в kungs псалмах dvēseli man, un написано, neaizmirst, ko viņš tev labu darījis ir. Amen. Tāpēc, Славь kad душа ir моя liecības, Господа, tāpēc, и ka не tu domā забывай par всех to, ko благодеяний Его.
par to, ka tu И domā, когда ты ko Dievs ir думаешь о darījis том, tavā что dzīvē, Бог сделал в твоей жизни, tas tev dod drosmi это дает тебе un смелость cerību и надежду iet tālāk uz идти priekšu, дальше вперед, turpināt cīnīties, идти и turpināt сражаться, dzīvot kopā ar идти и viņu. Ceriet, жить, ka tu и uzvarēsi. надеяться, что ты победишь. Tev ir radīsies cerība, У тебя tev ir radīsies появится pārliecība, надежда ka и уверенность. ar Нет, mani tā nebūs. со мной такого не будет. 1000 kritīs par mani, 1000 рядом 10 со 000 мной pakrīt, упадет и bet es 10 000, pastāvēšu. но я устаю. Nevis tāpēc, ka es esmu Не labs, потому, что я vai хороший slikts, или плохой, vienalga kāds, все равно bet tāpēc, ka какой, но Jēzus ir потому mans что glābējs. Иисус мой Es Спаситель. esmu tajā derībā, ko Jēzus ir Я в том noslēdzis ar завете, tēvu. который Иисус Šo заключил derību с neviens Отцом. nevar И izrādīt, этот tāpēc, ka завет viņa никто не asins ir разрушит, izlietas. потому что его кровь Viņa asins ir пролита, samaksājuši par to. его кровь Mēs заплатила за esam это. neizjaucamā derībā. Мы в неразрушимом завете. Mēs esam nesatricināmā Мы в derībā. несокрушенном завете. Amen. Mēs esam derībā, Мы в ko завете, Jēzus jau ir noslēdzis. который Иисус заключил. Un mēs viņu nevaram izārdīt. И его мы не можем разрушить. Amen. Mēs viņu nevaram nekādā veidā atcelt. Никаким образом не можем отменить его. Mēs varam neticēt Мы viņam. можем не верить в это. Mēs varam baidīties no Мы tā. можем бояться. Bet Dievs Но Бог nekad никогда neatcels to, ko viņš не ir отменит apsolījis attiecībā то, pret что Он tevis. пообещал по отношению к тебе. Amen. Mēs varam būt Мы apmānīti, mēs можем varam быть iet šaubās, обмануты, mēs varam можем сомневаться, baidīties, mēs varam можем бояться, novirzīties, можем bet уклониться, Dievs nekad но Бог nemainīs никогда savu не skatu изменит attiecībā pret свой tevi. Viņš взгляд на nekad тебя. nemainīs to, Он ko viņš никогда ir не pasakījis изменит par то, tevi. что Он сказал о Halleluja! Un viņš И Он vienmēr lūkojas tev всегда vienādi. смотрит на тебя Viņš saka, одинаково. tu esi mans bērns, Он говорит, ты мое дитя, tu esi taisns, ты праведен, tu esi mantinieks, ты наследник, tu esi žēlastības trauks, ты сосуд благодати, tu esi dzīvā Dieva nams, ты храм Бога живого. tevī dzīvo Dieva gars. В тебе живет Дух Святой. Halleluja! Amen! Lūk, brīnišķīgas lietas. Чудесные вещи. Jā, un tad И тогда Dāvids apliecina savu ticību. Давид исповедует свою веру. Kā jau es teicu vienmēr, Как я и говорил всегда, Ziniet, Bībele saka, Библия mums ir говорит, tas pats ticības gars, что у нас Es тот же ticēju, самый Дух. tāpēc es runāju. Я верил, и потому Mēs я говорил. ticam, tāpēc mēs Мы верим, runājam. поэтому мы говорим. Cilvēki var paprasīt tev par tavu ticību. И люди могут спросить тебя о твоей Kāpēc вере. tu tā tici? Почему Vai ты kāpēc так tu tā веришь? dari? Или почему ты так делаешь? Un tu nevari vienkārši, И ты kā не tu можешь vari просто, vienkārši да, ты pateikt, es можешь nezinu, просто сказать, я не man teica, lai знаю. tā dara. Мне сказали, что так делается. Tur tajā, jeb arī ir frāzes, Или это фраза. tur tajā draudzē viņi tā dara. Ну, в той церкви они так делают. Un tas tev neko nepalīdz. И это тебе никак не поможет. Tas tev personīgajā dzīvē nekā Тебе в nepalīdz. личной жизни это никак не поможет. Amen. Dievs grib, lai tavā Бог dzīvē хочет, чтобы в твоей жизни būtu pārliecība. была уверенность. Pārliecība Уверенность par garīgiem principiem, par о garīgām духовных lietām, принципах, sapratne, вещах, skaidrība. понимании, Un viņš ir tas, kas ясность. dod mums И šīs Он lietas. тот, кто дает эти вещи. Viņš ir tas, kas māca Un mums tut, un кто atklāj mums учит šīs нас. lietas. Bībele saka, ka viņš mums ir devis svaidījumu. В Библии Mēs esam сказано, что нам svaidīti. дано помазание, мы помазаны. Un šis svaidījums nav И vienkārši это tāds, ka помазание не просто, es vienkārši jūtos nedaudz Что я slidenāks. Tāpēc, ka просто es esmu чувствую svaidīts. себя более Slidenāks. Paskoļski, более jā. Nu, tā kā скользкий, eļļa потому tev что меня virsū ir. помазали Tev ir eļļa маслом. virsū un tu jūties Когда у тебя slidenāks масло tāds, jā. помазано, Slid ты laukā, такой, viss как tāds slidens paliek, tā kā выскальзываешь, ziepgabals, ka скользкий, nevar как noķert кусок nekādīgi. мыла, тебя никак не поймать. Tāds, ok, tas manā prātā tur uzzīmējās. Это уже у меня картинка нарисовалась. Es neteikšu, kas. Bet Я уже labi. не буду говорить. Ok, bet Bībele saka, ka Но Библия svaidījums говорит, māca что mūs. помазание учит нас. A, kas ir šis svaidījums? Tas А ir что svētais это gars. помазание? Это Дух Святой. Viņš māca mūs. Он учит Viņš reāli нас. māca mūs. Он реально нас Viņš учит. neuzbāzīsies tev, Он не навязывается bet тебе, viņš māca но tev. Он учит Bībele saka, тебя. viņš vadīs mūs И visā Библия говорит, что patiesībā. Он ведет нас во всякую истину. Viņš vadīs mūs patiesībā. Будет вести нас во Amen. всякую Un viņš истину. māca, šis svaidījums māca. Un Bībele И saka, это kā помазание viņš учит jūs ir нас. mācījis. И написано, как Он научил Tas вас. nozīmē, ka tu tiec mācīts Это savā значит, dzīvē. что
ты учишься в своей жизни. Amen. Tu piecelies no rīta, Ты поднимаешься утром, un tu esi viņa bērns. и ты его дитя. Un viņš māca tev. И Viņš он māca mani, учит тебя, viņš он māca учит katru no меня, mums. он учит Amen. каждого из нас. Es lūdzu, lai mums būtu dzirdīgs auss, Я dzirdīgs acis, молился, lai mēs чтобы у нас ikdienas были dienā vienmēr слышащие redzētu уши, viņu, видящие глаза, ka чтобы viņš ir видеть blakus pie Его, tevis, ka viņš что ir Он līdzās, всегда рядом. ka viņš māca tevi. что он рядом Un Bībelē учит saka, тебя. kā viņš jūs ir mācījis. И Библия говорит, как Он научил вас, Tā, palieciet viņā. так оставайтесь в Нем. Tu redzi, to tas ir personīgi. Ты видишь, это что-то личное. Amen. Šodien mēs to pašu darām, šodien И mēs arī сегодня мы mācāmies. делаем то же самое. Сегодня мы учимся. Es arī mācos caur Я šiem тоже sprediķiem, ne tikai учусь jūs, es через arī эти pats проповеди, mācos. не Amen. только вы, я Tāpēc, ka сам tas ir учусь, brīnišķīgi. потому что это Un tā ir чудесно, privilēģija и это dzirdēt viņu привилегия vārdus, būt pie viņu vārdiem, слышать Его Слово, ļaut viņu быть vārdam с Его plūst mūsu Словом. dzīvēs. Tā ir svētība. Это Halleluja. благословение. Amen. Un viņš ir tas, kas māca mums. Он тот, кто учит. Amen. Lūk, un tavu ticību, jā, tu И vari runāt твоя par savu вера, ticību. да, ты можешь говорить о своей Tavu вере. ticība runā. Твоя вера говорит. Viņa runā. Она говорит. Tev kāds prasa, kāpēc tu Тебя tā кто-то dari? спросит, Saka, nu, а почему ты так делаешь? man ir tāda pārliecība. У меня есть такая уверенность. Es tā daru. И поэтому я так Tāpēc, ka Dieva делаю. vārds to saka. Потому что Слово говорит так. Es esmu redzējis, ka tas strādā manā И я dzīvē. un es видел, что vēlos это работает в моей жизни, и я желаю этого. Amen. Tev veidojas pārliecība, tev У veidojas тебя tava рождается garīgā stāja, уверенность, kāpēc tu tā такая dzīvo, духовная kāpēc tu tā стойка. dari. Un Почему cilvēki ты redz, ka так tu живешь, atšķiries. почему ты так делаешь. И люди видят, что ты Viņi zina, ka отличаешься. tu esi citādāks. Они знают, что ты другой. Kāds lamā priekšniecību, un tu Кто-то nepiedalies ругает tajā. начальство, а ты в этом не Saka, участвуешь. būs jau labi un tā. И ты Kas говоришь, tu будет tu? все хорошо. И они говорят, а ты кто? Es kaut kādu video fragmentiņu Я redzēju какой-то no видеофрагмент vecas видел. padomu filmas, Какой-то старый советский фильм. un tur viens komunists И ienāca pie один viena коммунист cilvēka зашел iekšā. к человеку, Viņš saka, и он говорит, smēķēsiet? будете курить? Viņš saka, nē, Ему говорят, нет. ā, vecā ticība neļauj. Старая вера не позволяет. Jo komunisti ir jauna ticība, jā, komunisms. Что Jā. коммунизм это была какая-то новая вера уже. Nē, Он говорит, нет. kas tad? А что Viņš тогда? saka, es vienkārši nesmēķēju. Я просто не курю. И Vienkārši все. nesmēķē cilvēks. Просто Kā tas человек не var būt, ka tu курил. vienkārši nesmēķē? О, как это так Tev obligāti бывает? jāsmēķē. Тебе надо курить. Un tu atšķiries no viņiem, tu nezini, отличаешься kāpēc. от них. Kādreiz prasīja, tu smēķē? Nē. И раньше Nu, tad спрашивал, tu vai tu esi ты sportists vai baptists? Jā, куришь, vairāk и nebija versijas. говорили, Divas что tikai bija. значит ты Vai nu tu или esi baptists спортсмен, vai или sportists? баптист. Другого варианта не было. Или А баптист, vienkārši или nesmēķēt спортсмен. nedrīkst, laikam. Потому что Tas ir. просто так курить Ir было jādara невозможно. obligāti, jā. Не курить было невозможно. Vai ne? Un tu runā par savu pārliecību. И ты говоришь о своей уверенности. Tu runā par brīvību, to, ka Ты Dievs говоришь saka, о es esmu свободе. atbrīvots. Ты говоришь, я освобожден. Kā tas ir atbrīvots? Un Как tā, это tas освобожден? nav, Вот man nevajag. так. Man tas Мне это не надо. fuipē kaka, man nevajag Фуй, to. пэ. Tas nav labs. Это нехорошо. Tas ir riebīgs. Tas ir, es Это negribu būt противно. staigājuši pelntrauks un, Я не хочу быть ходячей пепельницей. un tā tālāk. И Tā так tālāk, далее. amen. Un tu vari liecināt par savu И ты brīvību, можешь to, ko Dievs ir darījis говорить savā о dzīvē, своей amen. Bet, jebkurā свободе. gadījumā, tavs ticības pārliecības, tu случае. runā par savu ticību. Ты говоришь о своей вере, о своей уверенности. Amen. Tu runā par to. Ты Tu говоришь stāsti об par этом, to. рассказываешь. Tu vari izstāstīt. Tā kā Dāvids teica, Так же, как es zinu, Давид. kāpēc es uzvarēšu. Он говорил, я знаю, почему я Iedomājieties, одержу Dāvids jau победу. pirms viss bija Представляешь, noticis. Давид, до того, как все еще произошло, Viņš jau stāstīja он уже говорил par to, kas būs. о том, что будет. Es nogalināšu viņu, Он говорил, я его un viņš argumentē, сражу. kāpēc viss tas И он notiks. аргументировал, почему так Tāpēc, произойдет. ka šis Потому cilvēks что этот ir человек nostājies par to, ko nevajag. восстал против того, чего не надо было. Jā. Viņš nepastāvēs. И он не устоит, Tas, ka Dievs ir ar mani. потому что Бог со мной. Amen. Dievs ir ar mums. Un Бог Dievs ir ar с jums нами, arī. и Бог с вами. Amen. Viņš ir jūsu aizstāvs un Он palīdz ваш visās jūsu защитник и dzīves помощник situācijās. во всех ситуациях вашей жизни. Amen. Viņš ir jūsu glābšana un Он dzīvība. ваше спасение и жизнь. Lūk, un Dāvids, jā, mēs tur neiesim tālāk iekšā pie Мы дальше Goliāta, не bet пойдем tālāk о par, Голиафе. nelasīsim par akmentiņiem un Не vēl tur будем kaut ko. читать о камнях. Jā, protams, redziet, Dāvids, Sauls gribēja apģērbt Видите, Dāvidu. Давид хотел, Саул хотел одеть Давида Viņš teica, nu, и сказал,
man ir mana pieredze, man ir меня mans есть мой skats, man ir опыт, mans мой backgrounds. взгляд, Un tas ir tāds liels un прошлое. spēcīgs, jo es И это taču, что-то большое и мощное. es taču neesmu pirmo dienu zem saules. Я же не первый день под солнцем Tev, живу. tev ir pieniņš vēl, jā, А у tev, un тебя tu еще esi maziņš молоко vēl, на jā, губах не un- обсохло. vai tu esi mazs zēns, vai И tu ты knap, еще tu tikko мальчик. tik iesāc, jā, tu Ты vakar такой tikai atgriezies pie только начался, Jēzus, ты jā, только вчера un tu родился esi, свыше. nu tāds, Ну, ты такой. bišķiņ, jā, Немного. neaptēsts, jā, vienkārši, jā, nu, ziniet, viņam varbūt nav Неотесанный. informācijas, bet garīgi šis cilvēks ir tieši tāds pats, tā kā tu, И, возможно, garā, у этого viņš ir tāds человека pats, нет un būtu много brīnišķīgi, ja tu информации, но varētu в viņu духе он pamācīt, такой же, как iemācīt. ты. И хорошо, Dot если ты viņam можешь его stiprinājumu, научить, dot viņam укрепить, iedrošinājumu, vai arī citreiz pamācīt утвердить mīlestībā. его, научить его в любви Bet katrā иногда. gadījumā tu esi tas, kas spēj to darīt Но ar ты, кто savu. может это сделать, Viss, ko Bībele saka, и Библия lai говорит, notiek что stiprināšanai, lai всё, notiek что мы celšanai. делаем, Amen. Viss, ko mēs происходит darām, lai для tas notiek celšanai, укрепления, stiprināšanai. для Lūk, un Sauls arī назидания. teica, И Саул сказал, tas, ko tu teici, tas ir labi, viss, то, protams, что ты derība, сказал, tur un это viss šitās te хорошо, lietas, tas ir foršs, bet полезно, это reku, все paņem šito хорошо, te, но вот возьми это, man reliģiozo pieredzi. мой религиозный опыт, Es tev apģērbs, veci. я тебя одену. Dāvids, es nezinu, pēc ko viņš izskatījās, Ja noteikti не būtu знаю, на iespējams, кого kāds был tur bija похож tāds Давид. flinglang, ja tā kā, ziniet, tā kā, Там jā, tā kā putenbiedēklis tāds ir, Как, zobens tāds tur pulgava. velkās un cepur liela tāda līdz šejienē. большой шлем, Varbūt nebija tik briesmīgi, varbūt normāli, bet большой Dāvids, меч, bet может Dāvids быть, не pateica, было viņš так teica, страшно, но Давид сказал, es tā nevaru. я так не могу. Viņš teica, tu vari palaist man brīvībā. Ты можешь освободить меня. Nu, es esmu pieredzējis kaut kā uzvesties, es esmu pieredzējis uzvarēt Я привык побеждать citādāk. иначе. Man ir pieredze. У меня есть опыт. Reku man ir lāča cepurīte Вот у меня шапка из медвежьей шерсти un lauvas čībiņas ir kājās. и тапочки из львиной шерсти. Un pātagi ir no astes uztaisīti. И хлыст сделан из чего-то хвоста. Jā, un viss ir kārtībā. Всё в порядке. Man ir pieredze. У меня есть мой опыт. Dievs māca man karot. Бог научает меня Dievs ir сражаться. mācījis man. Un, ziniet, Бог mums научил katram ir šī меня. pieredze. И у каждого из нас есть такой опыт. Mums ir šī pieredze, У brāļi un нас māsas. есть опыт, Neaizmirsīsim братья и to, ko Dievs ir darījis сестры. mūsu dzīvēs. Не будем Un tas, забывать, kā что Viņš mūs ir Бог mācījis, делал tas, в kā нашей Viņš mūs ir жизни mācījis то, uzvarēt, как Он tā ir учил нас dzīvība priekš tevis, tā ir побеждать. uzvara Это priekš жизнь tevis. для тебя Bībele и saka, победа. И Библия kā jūs говорит, viņu pieņēmāt, как вы его tā приняли, turpiniet dzīvot. так Amen. и Kā jūs продолжайте Jēzus Kristus жить. esat pieņēmuši, tā Как вы turpiniet приняли dzīvot. Христа, Kā так Viņš и jūs ir mācījis, продолжайте tā жить. palieciet Как Он viņā, научил tā вас, turpiniet, так ejiet uz оставайтесь в priekšu, Нем. Идите skatieties так uz to, kas вперед. nāk jūsu dzīvē un Смотрите, skatieties, что приходит es в вашу zinu, Dievs, жизнь. mums ir И bijuši да, я varbūt знаю, mazākā Бог. mērogā šī Может быть, в pieredze, маленьком bet tu esi bijis размере uzticīgs. был какой-то Katrs опыт, no но mums, kas ты esam верен. šeit, И каждый из нас, кто здесь, katram ir bijusi pieredze у par каждого to, был опыт cik labs ir Dievs о bijis tavā том, dzīvē. как велик и прекрасен был Бог в твоей Cik жизни. brīnišķīgas lietas Viņš ir Какие darījis tavā прекрасные dzīvē. вещи Он делал в твоей жизни. Un Viņš nav И mainījies. Он не Viņš изменился. nekad И nemainās. никогда Он не Situācijas var меняется. mainīties, Ситуации bet могут Viņš nekad изменяться, но nemainās. Он никогда не изменится. Halleluja! Un viņam nav nekas par grūtu. для него Viņam нет nav ничего nekādas lietas, ko viņš сложного. nevarētu pacelt. Нет ни одной вещи, которую бы Он не смог поднять. Amen! Viņš ir tas pats Dievs. Он tот же Бог. Jā, katra situācija mums Да, liekas no каждая jauna. ситуация нам кажется как что-то новое. Ах, Kāpēc es esmu šeit? почему я Kungs, здесь? Господь, atbrīvo man no освободи šīs te- меня от этого. Atceros, kā brālis Bruno Помню, dzīves как avotā, брат Бруно kad viņam bija Дзивигасавос, jāsludināt. когда ему надо было идти проповедовать, он всегда молился. Ja var šī nasta, lai iet man Господь, garām. если эта ноша Lai может šī пройти nasta мимо man меня, пусть эта garām. ноша Jā, пройдет un мимо. mēs esam dažādi. Мы Man nekad nav разные. bijusi tāds doma, У kas меня domā, никогда не halleluja, было debes tās, такой paldies мысли. Tev par iespēju Было kalpot, такое, аллилуйя, par слава iespēju Богу за būt tur. возможность Bet ir kādam, служить и kam ir быть там, nasta, bet а viņš для кого-то vienalga это iet un ноша, kalpo. но он все равно Amen. идет Viņš и vienalga iet un служит. kalpo un Он все saņem равно vārdu un ir par идет, svētību Kristus miesai. получает Amen. слово, Tas ir и он brīnišķīgas lietas, укрепляет kā тело Dievs katru no Христово. Это прекрасно, māca. как Amen. Бог Bet viņš каждого из māca, нас viņš ir uzticīgs. учит. Tagad Denis Но он bija iemests iekšā учит, или как Valmierā. Jā, Денис
Бориса Viņi pamet zem бросили, tanka, tu liekas, oh как my под God, танк в kas Алмере. notiek И кажется, vispār? о Боже, что вообще Tēti, ko tu происходит? dari? Папа, Kas что ты ir? Bet делаешь? izejot cauri šīm te Но lietām, пройдя через эти вещи, tu saproti, ты понимаешь, halleluja, аллилуйя, halleluja. Ja es būtu аллилуйя. pametis to vienkārši plīns Если бы я krūmos, это просто бросил, man nebūtu šī pieredze, то у меня не было бы такого опыта, man nebūtu šī у bagāža. меня не было бы этого багажа, Es varu iet tālāk, и я могу идти дальше, paļāvībā uz Dievu. уповая Es на esmu Бога. redzējis, kā Viņš man izveic Я вижу, cauri. как Он проводит Un меня, es turpinu paļauties. Я Un продолжаю zinu, ka Viņš полагаться. turpinās man vest. и знаю, что Он будет продолжать вести меня. Halleluja. Halleluja. Viņš ir brīnišķīgs. Amen. Он чудесный. Un, es jau daudz, vēl Ой, vienu я rakstietu. уже долго говорю. Еще одно местописание. Tas ir Samuēla 16:13. Tas ir iemesls, kāpēc Dāvids runāja citādi. Первое Царств 16:13. Iemesls, kāpēc Причина, Dāvids runāja savādāk nekā почему viss Давид говорил Izraels. иначе, не так, как весь Израиль. Es ticu tam. Я верю в это. Un šeit rakstīts ir. Tad Samuēls ņēma savu eļļas ragu, un viņš to svaidīja viņa brāļa vidū. Brāļi to Самуил redzēja. взял рог с маслом Viņš и bija помазал pagodināts Давида в brāļu vidū. присутствии Viņš tika братьев. svaidīts. Его помазали перед всеми Un paskatieties, братьями. cik interesanti ir uzrakstīts. И Un посмотри, как sākot тут no šīs интересно dienas, написано. Тогда, no šīs dienas, с того дня, tā kunga gars nāca ar spēku pār Dāvidu. Дух Господень силой сошел на Es Давида. domāju, lūk, kāpēc viņš varēja saplēst lāci, lūk, kāpēc Я viņš думаю, varēja вот lauva почему iedot он pa мог, ņuņām, ja? Viss šīs te lietas, es победить atceros льва, медведя. Simpsonu, ja? И я Viņam вспоминал arī bija Самсона. pārdabisks spēks, У bet него tu redz тоже to, была ka ar сверхъестественная spēku сила. pār И тут Dāvidu. написано, Un, interesanti, Силой сошел palika на Давида. arī turpmāk viņā. и с того дня пребывал на нем. Amen. Tu redz to, ka iemesls, kāpēc Dāvids runāja savādāk, kāpēc Причина, Dāvids bija, почему kāpēc, Давид ka viņam говорил bija cits иначе, gars. потому что у него был другой дух. Bībele saka, ka mums ir ticības gars. И Библия говорит, что у нас есть Дух Bībele веры. saka, ka mūsos Библия dzīvo говорит, svētais что gars. в нас живет Дух Святой. Bībele saka, jūs И saņemsiet Библия говорит, spēku, что вы tad получите svētais gars силу, būs nācis когда pār сойдет на jums. вас Дух Святой. Amen. Halleluja. Jūs saņemsiet šīs Вы lietas. получите Mēs эти вещи. esam Dieva И мы mājoklis. Mēs esam храм svētā gara Бога, mājoklis. Svētais храм gars Духа dzīvo mūsos. Святого. Jēzus И Он teica, es jūs живет в neatstāšu kā нас. bāreņus, Иисус bet сказал, я sūtīšu не jums оставлю вас, palīgu, aizstāvi, но kas пошлю būs вам pie jums. помощника, который Vienu будет stundu с nedēļā. вами 1 час в неделю. Nē, Нет, mūžīgi, Vaviekiem, kas būs pie jums. который будет Amen. с вами Neatstāsim всегда. svēto garu bez ievērības. Viņš ir cienīgs. и Дух Святой, не оставляя Saņemt его в mūsu стороне, uzmanību. Он Viņš ir достоин fantastisks. нашего Viņš ir внимания, tas, kas runā Он mums par Jēzus прекрасный, vārdiem. Он Bet тот, arī кто sēžās, говорит ja? нам слова Иисуса. Nu, ja kas tad, sorry. Ja kas, es pateikšu āmen pirms tam. Если что, Bet es скажу viņu beigšu, amen. Ok, Ну labi. хорошо, я Svētais закончу. gars ir mūsos, Дух un viņš ir Святой tas, в kas нас. rada mūsos И Он brīnišķīgas тот, domas. кто Ja tu создает в нас pievērsi прекрасные uzmanību, мысли. ja tu И если ты pievērsīs uzmanību обращаешь viņam, внимание на lasot, Него, lūdzot, читая, pievēršot молясь, uzmanību viņam, domājot par viņu обращая vārdu, внимание на Него, думая о Svētais Его gars словах, runā tev. Tu Дух saki, kāpēc Святой nerunā? говорит Mēs тебе. bieži vien esam pārāk И почему нам aizņemti ar кажется, что Он не sevi, говорит? Потому pārāk что мы часто aizņemti ar увлечены dvižūku собой, savējo, ar мы savām увлечены dzīvēm. Ziniet, своим es bieži domāju, kāpēc действием. tā ir? И я Dievs, иногда kāpēc tu runā думаю, man почему dušā? так? Бог, почему Bieži ты говоришь vien. мне часто в душе? Tāpēc, ka tu tur atslābsti Потому что там ты расслабляешься no visas skriešanas, от всей беготни, no visām ņemšanās, от no всех blakus дел, darbībām. Tu от paliec. всех Kāpēc bieži дел vien vakarā? посторонних. И почему вечером? Tāpēc, ka tu atslābsti. Потому что ты расслабляешься. Tu paliec un tev Ты atnāk doma. останавливаешься. О, и приходит мысль. Kas padoma? Какая мысль? Man slinkums pierakstīt. И ты думаешь, ай, лень записывать. Bet viņš runā ar tevi. Но он говорит с тобой. Viņš saka, es gribu uzrunāt tevi. И он говорит, я хочу обратиться к vēlos тебе. runāt tev, Я хочу un говорить dalīties ar тебе brīnišķīgām и lietām. делиться прекрасными вещами. Amen. Halleluja. Viņš zina, ka mēs esam Он aizņemti. знает, Viņš zina, что ka мы mēs skrienam. Viņš заняты. zina, Он ka mums знает, ir что мы busy бежим. grafiks. Что у нас Amen. занятый график. Bet tev nevajag daudz, lai Но pateikt тебе viņam не kaut ko надо labu. много времени, чтобы сказать ему что-то хорошее. Vienkārši savā sirdī pasaka, Просто в своем сердце скажи, o svētais gars, Дух Святой, paldies tev, спасибо тебе, paldies tev. спасибо Es zinu, ka тебе. es skrienu tā kā bitīt. Я знаю, что я Tev nevajag daudz, tev бегаю vajag как dažas пчелка, sekundes. но тебе достаточно нескольких секунд. Tev nevajag izlausties cauri mākoņiem.
Тебе не надо пробиваться сквозь облака, melnajiem, черные nokvēpušajiem, облака, briesmīgajām padebesīm un vēl tur kaut ko. ужасное поднебесье. Tev vajag pateikt to savās iekšienē. Тебе это надо сказать внутри, Tāpēc, ka viņš dzīvo потому что tevī. Он живет в тебе. Viņš dzīvo tevī, Он viņš zina tavu живет в тебе, и sirdi. Он знает твое Viņš grib сердце. tavu sirdi. Он хочет твое сердце. Amen, viņš vēlas, lai tu pateiktu savā sirdī, lai tu Он apstātos хочет, un чтобы ты pateiktu, сказал в своем сердце, остановился и сказал: Jēzu, Иисус, tikai tu vienīgais esi cienīgs. только Ты один достоин. Tikai tu vienīgais. Только Ты один. Es esmu redzējis tik daudz kalpotājus, Я tik видел daudz так много spēcīgas служителей, kalpošanas un так viss, много viss. сильных служений. Bet tikai tu Все. vienīgais Но только Ты один esi cienīgs. достоин. Nav neviens cienīgs vairs. Нет больше никого достойного, Iedomājieties, как nav Ты. neviens vairs cienīgs. Больше нет никого Viņš ir достойного. cienīgs saņemt tavu slavu. Но Он достоин принять Твою честь, Твою славу. Tāpēc, ka tikai viņš vienīgais Потому что только Он ir izglābis tevi. единственный, кто спас тебя. Viņš vienīgais. Он Nebija neviena единственный. cita. Не было никого другого. Jēzus Kristus dzīvā Иисус Dievā. Христос, Сын Бога Viņš ir Живого. cienīgs saņemt Он tavu достоин slavu. принять Tavu Твою slavu. славу Katru dienu каждый день no tavas sirds. от Твоего сердца. Amen. Jēzus. Иисус. Amen. Аминь. Halleluja. Labi.